so eba abeka ye ho ama yaye aduane ne nyina ye di o pesa o sponsor ye banche body kontombre beef adwene ode ne ho nam ya ye kan ye say friends achechede nam ibi kramai nam chief meat okra chese nam bia ye wie ye di apart from back bi no ne nam from no de me say enfam ba me mboni din kra me mpe entie no de ye nje na wa fra ye number 020 9119090 020 9119090 na bra na be support ye be sponsor ye na ye fa fufu party no embra na omu ade bia omu ne ye di fufuo ye omu nya ho mfaso ana omu ne Akoma FM eye adwuma omu nya ho emfaso no ye hye adwuma die na se kra no medi kan ya be sponsor ye da etu ye corporate organization bi na wo hwe yen enu se banks bebre mo hwe yen adwuma ko bebre mo hwe yen na wo fa ho be dom ye programs ayeye wa Akoma ha se ya no wara enti obeso obe sponsor ya number ni biom enie 020 9119090 dane da wo se na sponsors ni do so ye chance ene ye be 5 pe ene che kure Midimafo Herbal Clinic or sponsor yen Dr. Time that so or sponsor yen Grow Fine Herbal Tonics or see makes you grow fine Kopebi neto Mira palm nut paste Mira tomato paste and a Mira agushi mix. Me see a ne ni ada je kro yi mu ha sei. Eti bibia o ma ye ni ye de gugu eyi sachet mu any containers fine. Uto bia odu fia o ye won kwan o ye ofroy. Na o call wenim. O bibini Black Man Company Limited o triase da. Mab delicacies. O ba ya nkate nkwan a. Enya fe na okoto nkate na o de gari na ebe chio. So o de anwa na ebe chio. Ehun se bebre wa be po ho akwanya mesi bebre ya bre ye ni adaje enti na o maye map organic granite paste de o de ye nkate nkwan a esofom na apai kono kope bi neto dedal seasoning powder taste day inside ye natural spices ya no monso o maye de egu sachet mu a mo ton obia bi be so pocket mo say we it reaches every pocket. Why see the crown now? Crabenya dead on your money be out of their coffee now. They are with Diane. Lip tomato paste and also Lizzy tomato paste and also a company bako omu product no ena eyemienu. Saint Ben jewelry. My catcher say good dear we ya papa. Ye papa na da on what chiro no. We bako pet now tonwa when you ska. Na ne papa ni nyina de enwa ne Saint Ben jewelry or Afro kwanta. Kono nya papa bi mawai na fato woni amem. Eye pa egudie de onya papa to onia memu a eboai sekente no ayese pekente to onia mem pe jewelry papa so fa to ho maka chom sese ne akwen ne de no onyi esan se ye papa enti no ye papa de bi nya fe na okodware age se oro ni nyina gu ori awasa ni nyina toto nsa ko Saint Ben jewelry na onye bi emfa ema Live Long Nutrition and Diet Clinic or sponsor yen Traffic Studios sponsor yen yesi ye ntwen enya ho fi ni eja ho akwade chi a Honorable Akonia said Jima be friend say na Akoma fo no beja tantan ya ma ye da bi da Zoom Lion Ghana Limited or sponsor ye bi o si ye didi ni nyina na mo prasie na mo sesase enti e be wie na ho ase fe ye ntena fi mu na ye didi enti ye didi ni nyina na mo so esiesie ho e ma ye Zoom Lion Ghana Limited ono so abe sponsor ye e na Adom Ventures Adomu Ventures omo ben Ejaba jewelry omo aba sponsor yen omo say all events contact Upper Center and Art Fashion School Atonsu S like me say no pamade no wan pam ni ye nipa no baba ko a wo ma biem enesu eje jai sa boutique nyama ne ade ni nyina ye jai because fashion for no mo pam na ehyewa eche boutique ni nyina age sa ko Upper Art and Fashion School at Atonsu S like kono ko sua ade na pamade na wapam ni ye ena EPSAP Music and IT Services ono so aveso yemu de twato okra Ghana Tourism Authority mi se aduane we Ghana food eat Ghana say drew match na eat Ghana wear Ghana sing Ghana enne ye August mu cry so we are eating Ghana it's Ghana Tourism Authority form so Edi omo ho abejoin ne ya omo sponsor yen ama ye de Akoma FM fufu party no edi abremu de ohia ene wayewa enti Queen ene Reverend kakra bi on the fufu party no na yenko na nabila ho ne fa feedback no embremu
fufuo no fufuo no Akoma FM meka ne se Akoma omani ate ye ni ate na omo ye ayemuye okay Bible class yentu enwusu no na yensa besa ye den aka the we are so be didi no ma obi dia na say nipa no oyi nipa papa obu ani ye monyo ontimi kra ncha de na mpese watamaduane se be kodi ti ade amoye no eye me nwanwa eye me fe okay se mutimi edma obi edidie adan mo de sere e nipa bebre ko bo de nyane kwa hwinje boto eti obo mo de nya kwansi bi tran true no ba e beduru ha na ni beje fi se sada no wade nam so ma wo ekom du mu nyina wo ma me na nshira amen reverence here a pilot unsa ya ka se nyamesom a nyamesom niam ahodo miensa okay as me da fi ase no wa behwe me wo behwe me ekomode me no o ma bibidi me da adagya no ufra me ntoma Akoma FM de omo ye nipa ana omo ye ku a omo dwene nipa ho ene onua TV omo dwene nipa ho so enti no se ekomo ne de wo na se wo ho na kire wo a ye kura na de a ye no ya sa bompa ye guso to obi bia wo ho kire wo movement aba be di sa aduane ni bi no ekom kra bi ni obi ewrade be ma de obedi every day enti no ya pese onso tu anamon okay now ba program ni bi on the 10th for not there ampaya ebeja me be dibi na so bi da ko kofie almost yam fa bi nko bet me ya de be ko me di bi be ko kwan bi ya so ma ko me di bi be ko edo ado no ade chi ani mu na odi ane de no me ni abako de radical social. Oh yeah, sure, because and the one pa me bana say me ni nyantwa also. Pressure. Me hu fa me say. Oh, sorry. Ye wie na nam ne say no ya wie nti na ye se ye beto aso. Te bia ye nko no. Na wa wie ama ho ato. Enye we ne ya wie. Informations ni investigations ayeye no. Eyi ni ama bebre ba. Ye pese ye mpese ye nko aye beti saa ensem na ye te no. Okay. Intend ye se ka kum. Ye jine kokuo no. Na nkase na num. Okay. Investigations ay producers ko ye e de o maso toto fom no. Ene eche kuroi. Eche kuroi. Onyina yie. Ambe kai me sinko ye ne boko no se ni ska ne ba ya. Nka ye twa so. Ba wanye ne saa de ne ye twa so ari. Yo. Na fufuo no o chief meet ni ode ne ho mo ne ba kono Joseph ni Charles no o de se wo de edin akese na o ye ho adwuma enya me na metu din o ampete pese request o mo de ba edin o mo de tato no ai okay edin o mo de tato e ho no su koyie fofo ye guso ye ho adwuma ye de nyame ase ye de next week ye ba ye be mo mahunu ye friend say ha Joseph said o sitie chief meet said ye ne kese sitie o de no ye be mo hu ni nyina ye da se chapio no so fresh one pa edenia chapio no ai senior mancha yes okay yate ye da se eye Peggy e na mote ono so enka me say fufuo de de enam special na beba ni nyina o na ye officer in charge ono na hye nsa eti ono de mo ba na akwa no mo pe Charles ni ode ne ho ni Joseph ni chief meet no eye Peggy e no no ye ho adwam so da me nyina ne nche kra na so troba me nji maybe Aunty Bea Charles de men san shasi o because me wibi spatus mu na hye Charles ni oh okay ene me you fi Charles ni mu why yo ya ka say na yo good news bi e de mamo ewia say operation wehu obi nsuo twi ni keke ni e de ne call hospital la otimi ko no wewu oma obi odidi na ka say ehia no na okọ enti so obi kra first ni esi operation ehu pa enti se nei ba enne kra no operation ketwa bia enim gisa wo a wunye bi da ana honam ni bi enya operation da ena abeka say operation ye fa na trasa debi na enra ana na wotwe atwam ne ka chem say ye nua ba Vida Linda Frimpon ye nua ba ya na bibia ho no to yesra mo na mo bo ayen obetena ha be sun ye that time na me nua na net ya akonwam ya ena na e wa ha sei ena ye de tu manim ye tiefo ne ya hwefo ye de tu manim na mo bo ayen
aha ye nua ba no we na efu anu tuo na me na bibisa me ho se na we pa ye den na otena ase chese na me dwe ho a na me ntia we na mama ye first contribution wo edem hanom oh yeah kwensabi otua 400 cedi instantly kwen nyame enhraw enti ye nua ba di case no edi be 3 months ana meboa yeah 3 months ene ye be ye appeal for funds ne ye appeal for funds ni hwie ye no na wo say ye de ne call hospital enti the hospital akwantuo ni nyina ye di nachi musika na mo de bre ye ni ska mo de bre ye nye ne hwe accountant ene be ye authorization or the receipt now by no call hospital bill 200 500,000 na accountant wa authorize momo number no code no pin ye kra ye nim pin code no ye nim pin no accountant Eric enya sabke to akọ no wa hye ni code no si wono ma o gine ho scan che kure accountant Eric na authorize near the amana na bila na no so the Akoma sister up and now hospital up and now e o see a hwe say the blood level ni okay the pressure ni okay on one emotional and psychological e no so okay 83 months akwantuo no efia da etwemu yi ene e de to manim say ye nua ba no e kwa admission ye ne kasae e na ono aso sanji to mu say ampa o kwa admission doctor say na watwa ye besimi e na ye beye no operation no enti okoda ho edwada na nabila samis na nabila nya TV girlfriend na nabila ko ho dwada no okohwe no na no ho ye enra na pa na nabila ko ho ni enya ne tie se enra no e na obewura theater ntia no pa na executive producer osan kohwe osne ho ye na ya pon program na ye see form no ya ha na nabila frefre ye nyina mo pro mu mpo mo okoda ho Friday enti mo pro mu mpo enne wa bompa ya chekora be bompa ye enya asam ke 20 enra ye pon show yi ni ye call your office ho eni ye dem pai boy jinem hey baba ye jinamu reverencia on the leading pai boy na was so for me ya bi chisi de me ye den na me leading pai boy reverencia a pai life the seer himself eno jinamu supported by Queen Sabi enra jai Queen Sabi tongue si na me kwa mu sa na nabila bompa ye krada na nabila me ba chompa bo na ye ready a mesra mo ma ye hwe na nabila we peja ne sa was through Holy Ghost descending Holy Ghost fire eni ye dem pai boy ye di gina mu ase ho na nti bi mi so meta me ba bie Peggy bi ni aso bompa ye so bompa ye enra o bompa ye Papa J Rastaman ono so o bompa ye na spatu so ayi so ye videographer wo boa oni mpaya bia bo ye chire no beta no so peja ne nsa eti ye nyina any management nyina de omo honhom tai achi e na ye office honom ye de mpaya boy ye de ginam eni ye bo mpaya he wa peja ne nsa te said ye bo mpaya bi oboa na bila so na gina ho no reverend here apai life ona na ye leader of the we na ye prayer-thon ni ye pray-thon say yakopon endi doctors nanim na omonfa ye nua be enko theater na bibia nwie paye because last week yesu ba ko ye mpese ye be sign abesu biom da bi eti anopa enro nwumbre kra be 10 11 ene ho se na nabila the girlfriend na we nya no the message to your platform ni say the operation has been successful owura theater kwan ten enwumbre no mu wie na nabila hot na se ame eni nkomo say na we nya sweetheart with TV you see executive producer they meet me aka na me making patcho dey aka no try so enti patcho doctors no time paibo na bi na yeguso ane ye ebo no ni ye bom paye say radin di anim na operation ni aye koboi bibia nko jojo nana bila Aunty Bea patcho ho ye die Ewurade adome na obom paye ache me de me bompa ye da bia ye de nyame ase na we pagya on sa Holy Ghost descending ye da ase so obompa ye de bia before say the jawa ne de aso okay ma so me ya so penny o say me ya so penny oh I see na we ya so penny a asafoma no e hye wonsa una obo asofo e ma ye bo asore ma ho ban e wo hunhum mu ti me mpa e body me mfa ni agro oya de wo so aye fe wo shirt ye fe pa na queen na wo fe she da dom me queen na kasa sa wo shirt ye fe yeah queen de say ma si o wa si we we wa ka si obo so mam space me mfa space
o ma ba kokura me nyanti ano ene ye na ti ano yo ye da sinti yanko yi Linda case no eso yaka baby e sha ase free ya ne sese baby a yedru senya waka na me fa bikitu abi ntwam ho me pacho yo ye nua bai bra ye ne atiefo kasa de tu monim sa de sei na ha no nti be hia omomu ano da edi kan na no mu boa ma ye nya be say 8,000 Ghana cedis de edi kan no okay enti say ne da to so mienu asamiensa na ye sha ase si yetua na mo no first day I call hospital no beluchi mame picture na video na sister no share tare tintin na ne oti ho no that picture we any first day you were conference polyclinic okay yes that video we that was I think 16th April wow yeah your call yeah a friend now more access no into your free polyclinic ho no mo dey call room 9 okay our main building no okay into ho no na nurse surgery be sha se free into ho na ya sha se kwa akodi ya nkomo ho ya koje card ye bibia na me trying to tietia no ebe si nnura na mo ye surgery no scan ene lab ahudo aya ye kekabu mu aye be enkomo wow scan ne labs nko awai okay okay na enu achi omusa ade ne tu nnuro so omo ehwe hu se ne pressure wo soro ne sani ade ne te no so mo ahwe ama ne pressure mafo mu ebetimi ahadwen ti doctor ne tu nnuro so ma ye tutu nnuro ma no pressure nnuro de mo twro ma no ne yetuto ye na ono no ya anti Friday no a o kwako da hono mo no emse na de che Saturday ena nnuro na yetuto ma ne nyina no no ma ne sign ti Sunday no wenya bia no ti pressure started say san so esi akoshubium ti Monday ena san so e ma ne sika foforo mo pe no ni bi de ma no a starting no mo ya anti nnuro Tuesday no ese nyame adom na eye nti no anopa be se nondu no nkro ne feko nondu eno mbe fa ne free ward awda edni ko theater konfa no chi ho o ma meti asese mbe ye surgery be se nan anase num nti ye be fa no sabre ne nkire se ye ko ya ye kwa akoye e depend senia o mu nhihye no e si nti ebra ye pon djuma be no me nsa no be frey na chese still no enuru no so nti doctor no ka kire me say be si medu asan ko don hwere ba ko so no e be fa na ko ho ene ma e de empa bugina mu aye say ye mo pa ye fa empa bo entachi ye se twedi ampo nyankopon operation se no di kan kan kitu anim ena obaye operation ebu ho in the course of operation na no asem timisi complications ebu ho mu a waya wie no a betimi asi bu a waya wie achi ibi betimi asi Akoma FM yanim ena de adi kan wo yenua bai ni surgery mu se sere ade ne se ya dwodwoa ene munyam hyeba twedi ampo nyankopon adum ti kakra beso yeso ne se ekoba ne boni mu nso di ayi ne beso ani nyina ti ne se sere ade ti e ho mpa ye ne nra reverence ya apply life edi animu na wonim se wo de oba wunya nyeye na ya ata no ne reverend mbe shasi gom kabrofo na reverend me kabrofo se me kabrofo dodo nte se mi jai brofo ne ka na ya ka se wo kire ne brofo kan ti no ne shasi na o ka oso we school oso ko me da no we school Saturday o school Saturday anra mpa ibonim no ho me wo se asofo brofo mpa yom yes yes asofo brofo mpa yom ena brofo mpa yo bo no nra no mistake kitikiti se ku no enim etiam nwa so se wonte brofo o de sie se enwosra na ba me so a na me preach brofo de a basa mistake bia but se me preach wie na ba honamu a me ba honamu na me ka ne mistake nko na so no brofo ka no enye de osu ne mo we de honkonkron a kire ye honkonkron de ma no okay da sintie no edi mpa bo gina mu a ye wie mpa bo na me frɛ doctor no so nyame adom ese bibia ye na ba ko mu ya ansa na eduru ne so no o ma wie ntie enche no be pie okay timi ko fie be se no num ho ba bi na minya ankra se ese de eduru ne so a bi wati ata timi ko duru fie nyina manidi o twen me start me fasting free bra ye bomba in wie nti bra minya good news from the hospital now sha say
me pensu bia na break fasting na Aunty Bea owura ho be no num no don hwere me ensa achi na ompie na ne papa na wo ne nchen ti na oba na phone wo papa no ho afi opa no frem ka say afi de ono opa abo so kufi na ba bi otene kwa wa ade sa ne pia ontimi nko na mse papa se nyame adom ye ni free theater ho no dumie lu kura na wa nkofi a tontom ye woda kura nya hwe oba no wa bre into so bre na ba ko pe da ba ko pe nya hwe ti be no kono ni fa ba bi na me saka nkra se de o ma wie bibia doctor frem ka say wa wie na o mu address no na say o ma yi na pie okay ti mfa se be no ndu de ni yi na free theater ho no mo edna ko ho ne ye fa san wa ko ward Aunty Bea wo de wo beti wo de so de ja ye local health minister ya do ba ko surgical and answer recovery ward no ma monitor we hu say obi pini obi bia stabilize ya san ye de wa ko o main ward ai do ba ko akoto ti o mo de no ekokoto wo kakra chire nti anopai na me friend no so o mo de na ba no ward a no da okay na mso be se me fa hokokohwe no ansa na baba adwuma no so nti anopai ko ye no ye benya picture bi se na be ye tiefo be hu ye anopai no since ni situation we say nti no hwe mu a ne katita ne da ho no nti no we say ade na da fom na emienu ye kwa be san be achi ye nua ba na nkasa na da ho no ne do wanda mechi nti we say moja emanwie ye nti no ohwe ahoma na ye mienu ba ko moja na nemu na ba ko susu ye jonso okay nti ena ba nti nanim ni we ya no pay a wo ko hwe no ye de nyame ase na ni situation ti enne wuku anopai na sisi yo na Aunty Bea ma minda mpanifo bi ase pacho do ma se na nkomo na edi echi no so eno so ede na ye nkosa nkomo no so Dr. Sabin medical director conference Dr. Akojo Sabin pacho boni nyina we say na o abuchi okay no say na Akoma FM de bibi say de say media mini ha wo mo ana mo ye da mo ntino nana mechi wo ho okay wo de ko mechi bibia be fine and o yes me frɛ PRO okay frɛ bra kwa me frempon so nana room na o check ya na Dr. Dali okay no so ma me ne nkasa na ye hwɛ ne bibia o so Dr. Dali ekasa ye nti owura kwa me frempon Awurade nka ho amen PRO ma konfo no chi na Dr. Dali nso ne penni a o so di surgery ani mu Dr. Fobi e kan ho Dr. Moako o so eboy pa vat nkomodi ekoso me ni Dr. Fontem na Dr. Moako na me no edi sa nkomo no okay na da roma ana jobe se no ntu nyina na da so ne me kasa okay formation bi ekoso bi na edema tinyame nsha Dr. Moako na minda confonoche blood bank for so ase okay dwumadie bi ati sei no ohwe moje be free ne ho na no bi nya se be ma ne bi enti no ma ye ti ase se o mfa na ho ne ho ni pamra no matwi moja ewu ho okay in case of enam ye ne confonoche blood bank ayonku ye relationship ayo cry stock ho danti no Mr. Kusi on na confonoche blood bank lab hormone lab technicians on depend on that one no okay you see no so Dr. Opon so blood donors so ni obi odi animu si o so no so na Akoma FM na no ye ba hwe dodo am de mai se pharmacy manko okay na mu hia bia ye de bi dodo am hia bia no ka say o mu yiye moja hodo available in case of say obi hia bia ba nyame adom eni aba no say asata na pam ko ho no na ba ko okay e no mu yusuma no okay say ye hwe che say bi boni bia nsi dia na say ba ko na no okay ntino nyankopon unshia confonoche blood man amen ye ntuaka press mpo anadama okay ye free dudu bia o mu ye no ready bia in fact o mu ye makoma 8 ready okay e ma ye so nya 8 ne kura ne biem sa ba se ye nsan famra o mu de beba banyame adom 1 eni yusu ye da se nti aseda nkoma sa mpanifu we enyina okay ye da se papa ntino tiefo ahwefo Aunty Bea ma menka we nso so se confonoche o ho enne na me hu se blood donation aye no ese senke benya nka na otwe mi bi eye bi okay onim se asad bra me koye request no na short you no blood a short wo ho ni ho na ko fa no he e dey bi almost spend not less than 70 okay ye twe no you say akoto no e dey bi adakuru bi a be say akoto be say aduoso de ko esa enti sa wotwe apem kura entimi ni busume ni nyina besa neko enti we na me fa so no masere say sa woti o ba bia se twi moja de aboa
blood bank bia aya fa ho jimu ni mo chena asem okay bia na anya wo na akoye onua wo yire wuku wase wakonta wo fa wo papa na wadanfo bi e dru ho ma do wo se ede okay ye ya nse wo beko si antwu mogya ye twe so a na one ne de nhia na kwa ya asem erade nhira ye nyina chief executive producer no na wa kire ye bibia mu nana bila kantanka ye da ase papa se afei na wo hwe na de ya ye aya ofe na so pese nhira na ebe free mu aba no oso ebi so so a we de kakra ye number ni 0530507849 na se nyame ya adom na se Linda oba fie a ye de Akoma ne se je na fa tokosua ne di sa bre de ne hospital bill no ye nya hu eskadodo kra ye be wie na konfa no chefo omo e charge ye musika ne kakra wo ho de na so epokra no ensuo etogum enti so pesa o sign boa ye bibi na ye de boa ne hospital fee ne owia de de be mani bia na 0530507849 na yemfa emboa ye nua no na enche bia yankomo na ye bedi no lady no oba ba betina se na ye di nkomo ene nkomo no ye bebo bi wo radio yi so ye bebo bi wo TV so chese audio sa ye wo screenshots are your wall pictures are your wall and sana e-house na nkasa so no nipa kro na asem ne fa no ho no ono so ebeba ex military man no o sai twi obi so edi ye ono so ye be frɛ no na mawu say omo hye omo uniform na omo di sabio omo di nsamfu wo kra mu ha pa na ansa na ye nia ba no ebeba na ye di enkomo no moma yenko Power Specialist Herbal Hospital hepatitis B die enwane Power Specialist Hospital okwa obetu asie de na odiamao 2022 Ghana has say Power Specialist Herbal Hospital omo energy hepatitis B Herbal Hospital Award no omo ena ejiye omutu A B C ena D omutu asie etriti edemao wahrawa no aye kese ombetu asie ni nyina na mosiesie ama na ye fine edemao sciatica eno nso eye yareboni ani din ede eno nso omutriti ewo honom unompemu ebubu unompemu ajonku kwa Power Specialist Herbal Hospital na omonsa oyare ulcer kompo ni nyina fakọ omoho na omuntu ase emfama kumase omowo feyase Lake Bosomtwe kwan no so honom a omone Jazzbro filling station no na edi enhwani mu kohodom Accra omo kwabenya pokwase ACP Main Road okọ honom a Power Specialist Herbal Hospital ewo ho Takrade omo Anaji Estate omo ben Anaji MA Primary School no kohonom omunra Food and Drugs Authority so agi atum eye Edroya Herbal Malamix eno wenya malaria na wakwakope bi anom Herbatin Herbal Mixture and Powder eno so boost your immune system no ma ekutia enyarewa ahodo nyina ewo nipadua no mu jiriga Herbal Mixture ebwa ema mema no mutimi ye adwuma yie ma adeche a na efie ayefe me kan e minia mensa brown power sere esa so no se ho no e ho nkoyi a efie so enkoyi jirika aha no na fe wa cough care Herbal Mixture no so sa wo wa na wa akope bi ato e na Edroya Herbal Tonic wonumato na wapebi na wanom omo wo herbal shop and a chemical shop bia bekobia obenya enro ni bi ato frɛ omo e wo 0244544422 and a 0200383831 yebeko Covi Organic Tiger Nut Powder we tiger nut yenre yennom yedi Bini abema mensa abrampa oha mi hu na me ni agise akwaba nse na aka me kwana nka ye Mondays and Wednesdays sa na ka ba to aso sa ana say ne mrantem me se mbehia eno anu no ba cha ni akwaba ha boko na onam me da se ni aba ye mom abaso ye da se se ye de ho ebo mo no in fact Ghana for ehu ye na ye na Ghana for so ase ahobrasie mu se una ye Ghana ye wa die bi se wo de bibi ye Ghana ya na amanfo ron any ntanye ho but in fact Ghana for prove you wrong
se ya ye atadwi sam o man mu na Ghana fo ya tumu sa no in fact nwa nti ena wie ye nam Akoma FM ene Onua TV so eda Ghana fo nyina ase se o mo agi em product covid no atum na nie ebia na ene ni first day a wote covid organic tiger nut powder nka atadwi sam a 100% ye mfa bibia en fry na ye nam natural way no so and ya dry tiger nut no ne hunu no wom nsuo ne wom na aduane no ka ho na ya na powder muhu ye anopa no se opa aduane a ahode nuru ahye mu ma natural food supplement covid organic tiger nut powder na de ye ne se boost immune system no na build the system to the extent say yade bi wo mu a akutia nyarewa no na eboni padua no ho ban etia yade na de ye ne se wo akoma yade obi o ye adwuma krebia na wabre na akoma bo ne te perepere ya se wo de covid ni waduane a eboa wo eyi sa de no fi ho ade ba akon se sei ye bomoden se be ye hu adwuma kase pa ye dadwene kase ye diabetes and pressure enra Monday na me bae no me see for na lady bia frame or 35 years na all London but say Ghana na send pressure and diabetes ha no ona onya nware ye nti aye na dadwene kase pa but insurance kanya me say ya kanfo covid na ma no na say me de na to covid no so na ma kire so won hwe na didi yi if you say adia e diabetes any pressure eba no be 85% didie anytime I didie nipa say ye didie enye na ye sheda nya natural food supplement bia enfa ye ho ntoso if you say akoye edro nti nipa no system no ayemre but covid organic tiger nut powder dey a natural food supplement vitamins a nipaduane hia no e atadwi sam ne mu nse wo pressure na wodi bia e ma wunya complications e ma pressure no en rise nse pressure and diabetes no se e rise a e de ohaw no eba no ba se wunya natural food supplement na do ho to so a there bia e manage sugar level no nti adwuma bia wo ye bia no utumi eye na mesre se so your ba wo ye bema na wunya diabetes na wunya pressure da nyame ase na hwe wadidi yi na fa wo to covid organic tiger nut powder no so e visa ya de mienu no ne ku eya and the pensioners be bre e wo diabetes omusika nyina edura hamoto e pressure if you say tamana wo ho odin a wo ye adwuma no wo ma nhwe wo na didi yi na one pen natural food supplement afa ne ho anto so na mpanin se wotete aduane boni di a oda oka anadwo but se wodi aduane boni ema nipa aduane a oda oka nkokorabom yes nti ne nkokorafo bebre na no e di one pen sika no e tonno yes na de besra ne se hwe wadi die yi didi ntem ye exercise na pen natural food supplement ne fa ho to so na natural food supplement a meka fa ma ono e ye covid organic tiger nut powder. If you say Food and Drugs Authority for a tested product no agiatum nti wudi bia oni o how bia akoredi panidi na dwuma eye no se ne shops no esi efon prese o meton covid no nya asem ketwa e fridge wada no be see ne over 50 shops and abeka de order da no ho nti na meka se me da Ghana for ne abo Ghana for abaso no nya asem ketwa se ne amanfo si prehwe product no enya easy na ye da nyame ase ahobrasie mu de meka ne se ne yesi ayo no wudi a eyesa nti na me da nyame ase ye mfa ntu ye ho nipa bia ye kanfo covid organic tiger nut powder odi bio no wo de adanse na eba emma na sabi do na dwa nkomo no nkoyie ni nyina no sei me to hye me ho ye card yi free mu sa ne ma nyina no etwa eno ano no if you say enkomo no hye enkomo no mu a eye moto o sheki won kasa na ba san so a ade achi a
ani je wo fie ebi se de okomojia ne ome obi ame e ba sa be ma no so won kwa hwia ebi se be ma bia oye nubrefo na odi bi me a wo sa kwa hwia so ho nti COVID organic tiger nut powder de e aduane a e boost immune system no diabetes for pressure mo aduane ye COVID organic tiger nut powder your numbers no e miensa 055 8400 265 055 8400 265 and 0244 78 76 39 and a Vodafone no 0200 77 72 afi shops a o ma beka ye ho no okay no o mo frɛ me eya boyedin wa koma boyedi onua no mo ho se bi wo okay nti se wokɔ Cape Coastal Golden Aid Organic Shop okay obɛn Bakano station ho Bakano wo de naka bebre abegu ho nti Cape Coast for no se de ye ne mo awie monkɔ Golden Aid Organic Shop ebi wo ho ana sunyan Prebet supermarket ben taxi station main station no ebi wo ho ana for chain abete eye me de ho enti sunyan main taxi station ho for chain abete wo ho ana jewa nyameche supermarket so akofa bi ana wokɔ Labadi Beach e won kran ya total filling station e wo ho no ono so akofa bebre akogum mo amo okan shi drug lane wokɔ tenated herbal shops na boachi ansa high loss herbal shop herbal shops e wo kanchi drug lane fo no nyina no akofa bi wo kumase a kopoku trading edum ABC mart e opatase sanso na G runabout ho no Western pharmacy ebi ho mo am Tech Junction mo ha mo ho mo ko Wisdom and Match supermarket ebi ho ana sunyan main hospital municipal hospital no Green Light pharmacy akofa bi wo Brekuma ko newborn chemical shop ebi ho Tamale oko PK pharmacy Alaji Gombila ono so akofa bi Takra de mo am Connect FM wo de bi akogu ho ana afi oko Mensa herbal shop ho a ebi ho Jeff Heba e wo Mankasim Twumasi Heba e wo Mankasim oda one kan Heba nyina akogu ho ensawam goil ebi akogu ho Cape Coast so de enya asem ketwa ana oko Eastern region Kofodua Gapson pharmacy odi bia kogu ho ohena na herbal shop say afraid na wo herbal shop pharmacy na wo bi supermarket na wo fa bia o frɛ ya say na maye ne no me ba man dey so a mesa bodin if you say ye pese efie bia no ataju sam covid no ebi ko ho na zerum ni aye say edwamfo ma ne hia na ataju sam wo dibi say o wo kanfo ma wo mo ho if you say aduane papa ye pese obi a dibi na complications are eba e wo kokora bom ne mero abom no esote se wonya monopause na wo hyehyew na nipadua no wa wo nyare wo so a wo ntia pa wadua ne ye covid anapa wo sorry a first food a obedi e ye covid atre didi koko no sabe se 5 and 6 na wa ho no mamumpi epia na ede za wo pa no bia na de aboso anya seketoa obedi afilia ma na ne bad cholesterol cholesterol no e woni padua ne mo eye ba se do so a na a block veins no moja ntimi ma yie nti pebidi ukoda na obi a wontumi na wudi bia obeda to se akoramo no na last one ye ulcer for no aduane ye covid timi ulcer rough your numbers no na yen sorry miensa 055 8400 265 055 8400 265 and 0244 78 76 39 ni twato 0200 77 77 tema community 5 mami mamuni dia asembesi say Koda Natural Health and Wellness Center tema community 5 nti mo anamo faka ba shama nyina no community 5
Kuda Natural Health and Wellness Center. Okay. Tema Community 5. Okay. Oben Solar Sport. Okay. Ebi wo ho. Ebi wo ho. Yo, yeah, that's papa yesima weduane enye wedru na wedru nso enye weduane. Eno ani Kobe organic tiger nut powder. Atajisam. Yeah, that's papa na yembra studio na membra bi nuaba Debbie Deborah. Oh, eno we ni munya me fe Deborah dey. Oraho. Ade na oraho. Techi atwumadi. Techi atwumadi. Yee, na techi ben ya. Soja ni bio. Soja ni. We twa da sura na da fom. Ni nyina ebe. Ni nyina. Eso na fom. Na okotokum. We twadi. Ayo. Ene pa chowe ene ye hyase na me se papa ne picture na mo de ato nche de ama me na se dia techi no me yo boy nkomo ye he na free ba ye na ede na soja ni bi we twadi esoro ni fom no botom nyina yi. Ye fa me Deborah. Okay. Na wo manso asaman. Manso asaman e wa santimantem he ya. Okay. Na ho na me di hu no. Na ntoka bi asi tontokrum. Na omobae. So honum na me di hu no. So obeka asa opeme. Na me se mbema di omo nka no pre. Nti meti ase no. Na echi na nkon wo di adimenti. Obi edi kan edi edimi dadaada. Nti me mpese odi besan edimi. Na o se oh wonder on friend mi na atade na ehye no. Soja atade ehye no. On fan chantra na chantra. Oko ekon a omba biem obetimi ewu patcho hold on soja nini na da ho no me pachan onu a me pachan oba no oshatade eche so ye soja ni ana say na oye soja ni patcho tade ye da ho ye no ana nation na wo ye den na onya sa picture we onu ana send mam mo ti ase na mo twempna no me pachan na wo send the ma na also send o de man o de to aswe enti okasa nti na me ka se no krenti ma me eden eti asema ti we na okọ memi ko okumase na okache me se enne obeba ho na me siyo ti me ba ya na sada na ma me abakumase na me hia no na ono so ba ho nti oba ya ka so obeba be hwe me bebi a me ma me wo nti oba ya no na ma me wo Keti ahonum na obai enti obai na obechia me maame ena na da fofo ne edi na agro se uba edi wachi nti wo maniska ena oyi 50 cedi de ma akra no na akra ne edi she me nsem enti meji scan enti enwumbre ena omukọ enti enwumbre na o se bebi aye wo no entontom wo enti betimi aha akra ne ntimi minye de me mayenko hotel ne yenko da wane me maame na maame ka se mayenko nipa minim na nti mayenko ana misiyo nti ya anko ena on ko fi minim bebi a so obantima minim bebi a wote nti ohonom no na okoye ana me so me call manso nti o sai frɛ me ka kyerɛ me se membra ni yenko me maame ho e maame fi manso ne ba kumasi ya wo bantima ho ti wa maya anko medam ade chin wa maya anko me maame ho no enti mesia ye dan ko fie ti etire no sa frɛ me biom se membra ana me baaye tina wansa anko enti honom na ye di ye bibi mo di ye den ye dai na ben ya na sa den sa open ma meti ati me nana o kamenim na kro de otie nso nim na kro se ye de be nna anopa na ewia na enwumre na anada enwumre na ono da se de oba ne be ma sida no otu tongan baako maybe sa dodo say me se otu tonga no na ye nna na muda ye no aha na otu ni baako okay to aswe enti na me wo ho na ofre me se odeka akobo akolabi enti me send 25 million
2,500. Okay. Enti me ka je ni se miniska. Enti me ko pebesia. Na me nya bia me de be mam. Enti na me obi na me mama. Cause me di kan so on pedan mam. E wo santasi. Wo di ka je 1.5. Ese ye dieses fueska. E na o di ko na dam for ba ko fe me ka che me se oboana. Wanko anko pedan no enti ska no wadi e na me bisa na o ka se anadamfo no eya one ne beko enti efi anadamfo ne su bufu nka cha me se ma me mfre ne biem e na me si o mate enti o sa frɛ me biem sa ka se membra e na me sa ba ya no so sa agi 1.5 bi no so o de ye den full eska o pedan na ma na ye de 90 esika na military man no san ye agent ana there be onye agent onye house agent na ede na ono na pedan ama wi ai me wo manso na ho na kwan no wa okay entina eye me nipa no entina me so on eye onipa sesen eye me boyfriend entina me so on pay bi mam okay na so say obe pay bi am entima me ye the man is scam into boyfriend e pedan ama wa ha no e na aya no se man is scam fan top petrol ngu ni kem ai fuel petrol fuel na wase amane fuel ska nti udi kan man say the kan man 1.5 okay na e chire de no so say 1.5 na koye say 3 million 300 cedis okay na me eno da na wonya dan no so ma me no me san ba san di 50 cedi onya dan ni ma owie ye no buy no san ji 50 cedis na no so o de ye de eno so say fuel ska na fuel de no onji wie da o se asan ebi nim na me ni nkwankra ofa so nya fuel na wotu be shi amen wow boyfriend no ai okay twas way nti me di 50 cedi ne man na ye 350 ene ye koduru ye agent no so ka so obeje me 300 cedi ena me si me ntua nti ye ho na kasa ba ma ne bufu ma ne ko tu ka ne se wo konada na ehun hia me ena me so me bufu na me so me tena ka ne mu ne ye koye nti ye koduru ye no na wode fence wode agent na number e ma me se me mfle no na de ebesi bia no me ma na asonte na me je number ne nti me so me de koy nti me frɛ agent no na me ne kasa na o se membra na yomfa me nkwa kire dan na o mo wono oni be bia dan no wo na me koy na o se obeji me 200 cedi na fe de na efi 300 na ba 200 okay na me de man o san tua 200 na me tua dan no su sika na me san call man so nti me wo ho ana wasan frɛ me ka kire me siane o wo Germany why na sign frɛ o soja kan frɛ me mo call dan no ho na mo wie ye no antene nka bie mu any dana o ka se wadi ka akɔbɔ akra na me ma no 2,500 okay hanti enu na echi no mantene nka biem na o frɛ me se me wen na me se me wo ho ana o ka kire me se wo Germany na ne ba ne visa ne ba bi wa Germany wo 3 years ono ne visa ne be fa ne ko Germany eti na nka nipa mie na invite na nka omo invite se nipa mie no ye de emra eti ono na ye de edi kan koye nti wanti mi ambo mama ne enti no o pese mi so ye de meba enti se a invite no aka nipa ba ko nti me mbla enti metua eye 150 million na fa ko Germany na fa ko me famla no anye mini passport na mini birth o se obeye ni hina abom na ntime fa sa 150 million mbala enti me ka chere ni se mini scan to ane me ma me kasa na ma bisa ni se no kre wasenyan na so okay no nde oniska enti so no ne be pa bia ye den asoso a na so no oniska na obe kokko so be nya bosia enti o fra me ka chere mi se Nigeria bi ewo bebi a wo na Nigeria bi wo he Germany ho Nigeria Nigeria timi wo Germany sa no ka chere me Nigeria ni anase Nigeria kro no there be Nigeria ni bi ewo Germany fe no wa chere mu yi because o se Nigeria kro bi wo Germany nti wono wanti efense kasa omuka wo kro no mu wanti nti me kra na ye menase
na Germany dey send nka omo ti English na o dey say omo nte kasa na omo ka no wo nte enti gise Nigeria ni no ene ka English ho no nti one kasa nkwa na nti we kokko bisia no ono no ho na misi yo mate nti wakafra mi ka kire mi say wanya eye 25 million nti o ade be boa me nti me fa scan mla nti me fa 50 million eye Thursday no embra Thursday ben ya Thursday ya chum okay me fa mla na misi yo nti me manya 50 no ama nti me mane 35 million ena wakacha mi se me nsene emfama me fa nkoto SS bank kokumase ya no nko yi na ho no o sene a ontimi nyi enti me ka si yo na me ko he no saka cha mi se ma me nko enti me fa number na obema me number bi ena din bi ena de sene me WhatsApp line ena o se me nsene sisa ni pa kro no ti me sene esi ni pa kro no me friend na nko no wakacha mi se ma me die be hia se wo na se edin na sene ana misi yo mate ti me hwe na edin na ana me sene scan na mani pakro nti wakacha mi se Germany na me ba ma me kan chiro obia okay okaza mo na misi da bi me wo me sofu bi a wo enkran nti me friend no na ma bona mane ansa na dia kan ma na me friend no na wakacha mi se oboa na 150 million fan tu kwan ana 21 days so enti mi kra nye me passport na Beset ansa na makọ nti obo anti ma me mani ska bia bi okay ana me see you mate nti me friend na me ka kire ne se me dey ato me kro mbosum bia anim se me tu kwan to mo an o se wo bo na o ya lo nti wo ye krom fo nti me sika na se na ma de eden emma me osi a obesene na wantima se ade nti na me kasa na mati asem kro na mimbusa no na ade nti na mimbusa na me ka de me ka nti no mi kro mbosom no wo tumi ade no wan twiska amfa for mama me man kasa nti osanse ni message am ka che ni se me se onse ni scan wan se ni a me friends su abonudua eno wan kasa nto asaka che mi se on timasi o edi enti na me kasa nti dia me ka no nti asenti me nka foforo no nti na me manfi no nti me ye ya me twene na o se mesen sa wan se ni scan nti me hwa ana ko animu nti me mpesa obedi skabra Thursday na o se me seni Friday na me se first scan bra Friday no wanti mi am first scan na ma me nti ko animu obedi scan na me se dabi me de beba ha na me de abeto amona mojime sika wono ho ama yo yeda se papa eye yetiefo ene yahwefo enra nkomo ye hyase na yenwie eno nti enenne ye san pese yetoa so no etine tofa bom nyina na ye nuaba Deborah wakanasem ex military man ena wetwa nedi nanum wetwa nedi wase ho no wetwa nedi wonam ayi ni botom enso ede aka ho na ensema wo kan nyina eye afimu asem busumi mienu mu asem busumi miensa mu asem ana na wotwe 1 month o say 1 month en wetimi atwa wadi saa no na uhu no na o ka asa wo pe me nua be ma ebe na kwa ba me ba ho ba me bisa kwashi we mi ya ma uhu no na o ka asa opel no amba wadwi mu say sabio menka say manso is o se manso hinfa asama manso asama ho no police soja ni ntimi ma ho ebenya dofo ho na wa fa ho antu scale so anhwe say scale we dey equation imbalance a o kan say wo pe no pene ye no e dey pa na e ton so nti wo dey pene sa no o kan say ono no so one se yes or chantoro se onwale mi anasa no press obe wale mi nti se o chantoro dia okwa ko a obewu because of what o si o chantoro na ode ato me so obe wale mi nti so okwa omma bi na oka se obe ware wa na bosumi ba ko na o hia woni mu no e na o se obe ware o ka si yan kwa ma me okra na nko abusiafo I see so jani na no edo na ufri hin ankasa ufri hin me ya na dran ni me ekro be so a me was ebila
Baby a confirm bebre wo no. We are be mama confirm ni bia yo de ma yenko. Hindi Zahara for hona yenko nkodi nkomo ye wi a ye beto aso ate. Aha, yate. Me ni ampacha akwa aba. Boko pa Aunty Bea na so e. Yes adon boko. So dia so je ni na si atwi girl you condemn na ye me ya pa ba de ye ntowa duro ni ye wi a ye betu manefo. Yanko Aunty Bea medase ewo akonya ode amame na mechia etiefo eni ahwefo nyina said ye dada characteristic ye be kai wo ye nupa ewodwa so a ye fe no Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules eni hindi heba Mr. no ene ehon komo ene ho adanse ene de bremu ano awiai na ye de ye dro a ye fe no Zahara Mr. ene Zahara G capsules ene edikan na say dro we eye dro a oba ene bema ana enno se oyo oba na wo ho na wonya infection bi te se gonorrhea na ha wadwen oba bi wo ho a ote infection bi te se gonorrhea etimi gya no dwonso ya ya wo odwonso na obre oba bi so wo ho a ote infection bi te se gonorrhea etimi ma ensansan ebegu na himfie ho oba wo sa wo ha we ma eduru a me kamfo edi ho danse edi ama se beboa ebema ni nyina afiri ho ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules oba bi so ho a ode puapa hanadwen white ene na betena ama ho a sabi ensuo etimi egugu ne nkakra pampan ewom so a etimi egya no nkekaye nkete na obre na oti oba wo sa amane we mu a ko ba bia eton duro bia se eye pharmacy shop herbal shop license chemical shop wo se ope Zahara Mr. ene Zahara G capsules oba bi so ho a okon fichi koma onya ne mensesa flow no entimi emmeye pains pano namu oba misi uni problem Zahara Mr. ene Zahara G capsules abeboa enu ni adura abeboa ama oflow no etimi abaye oba bi so ho a na tenka na wu na tenka no ewo fom oba pe Zahara Mr. ene Zahara G capsules ekira kwan ba ma bi so ho a wakowura tokorbo nimu ati enam yare bi te se gonorrhea ama ne ba ma no efon ne ba ma no ehi ensansan abegu ne ba ma ho odwonso a na ochim na obre ansa na dwonso no etimaba ba ma bi so ho a ofa enam yare bi te se gonorrhea impempi no obonsa oho a na ensufita na efiri ne ba ma eba ba ma sa amane we na wo ma ko ba bia ton oduro bia wo se ope Zahara Mr. ene Zahara G capsules ya dro we eye adro won so a eye nubra ane yakeka bom ane yade aye so odofo wo ho na wo weak immune system onkomo na wo ho no emre ubonsa onko de bia yare nketenkete ana hawadwen walking distance kakra bia obi akwa onte brententam no ubonsa onko de bia no wa ho den no ewo fom onko so onya infections a adura obi afa onya yare santentam no ubonsa onko ubonsa yare no ko na ba yare no ko na ba odofo pe Zahara Mr. ene Zahara G capsules na for boost immune system no emma onkommo no enya hoden so odofo so wo ho na ulcer so hawadwe odofo me kamfo Zahara Mr. ene Zahara G capsules ene dia mam odofo diafo na mesi ebia na enkomo bi wo ho ana se upeye no bia to ana se uhia nchechire mu bia odofo free sisi a yebenya adaje ne wakasa 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 other for number is to mo screen so to bet ma fa no afra ye other for ye be ko ye memedro no so a ya to ni din Zahara man capsules na say dro we medu so a ba ma bia waso bia hwe a ontanom Zahara man capsules enim de say dro itimi ye se oye ba ma na wo ho na wo bo adabrijo oye ba ma na wo ho na wo weak erection na obema no standard erection also obema no timi 20 degrees no obema no entimi ensole nyina sa ba ma bi wo ho a eba ne sa sabi ne partner to ne san na adam no ayemhyehye because onim say twotwo beba so enum gwase pa na beka no sa wo ye bema na wo sa wo hawe ma adura me di ho danse eye natural herbs
enyam edro na me se onoma na o body temperature e kosoro no enya edro na onoma na nipadua no nyina aye hyehye no wakoma ebo kinkim no Zahara man capsules de eye memedro eye natural herbs wodi ya ne se obekọ ba bia to oduro bia bema wodi to oduro na nom no anopotu enumna tu na ba wo se omre ya woye wo mpam no nyina ebe firi ho bema bi so ho a ne nkomwo no aye mre bema me kamfo Zahara man capsules ana dia mam bema bi so ho a sisi yale agena boso bema me se uni problem wadro ene Zahara man capsules wodi ya ne se obekọ ba bia to oduro bia se ye pharmacy shop licensed chemical shop anasa herbal shop wose ope Zahara man capsules enu ni adura ebeboa a omre ye bia wo ye bia no ni nyina ebe free ho odofo ye beko ye adura ye fe no hindi herbal mixture na se aduro me say the dinu mpo se etiridi mowa no etetewo na hawadwen odofo bi wo ho a etiridi mowa no oduro no pa osore no pa na obekọ na dwuma so a wo se nipadua ne nyina ayemre na num nyina ato na nipadua na asa ye hyehye na aposo nyina eye ne ya na waye hojo ontimi mpo ansore mpo anokoye adwuma adofo wote sa adura ebeboa a me kamfo dia mawo se pabi sisi a eye hindi haba mixture adofo bi so ho a typhoid fever ene ni DSA typhoid mo wana hanaju adofo pe hindi haba mixture na fa ye wadro odofo bi so ho a ni sugar level no ma ni nya asumdie odofo fa hindi haba mixture aye wadro ana se fa ka edro bia onum bia ho na fa regulate o sugar level no odofo bi ho a adwuma wo ye no oye adwuma wo gya ho ogina enkyenten eche oye adwuma den odofo fa hindi haba mixture aye wadro ko ba bia Ghana ha ye to wadro bia se ye pharmacy shop licensed chemical shop ba bia to wadro bia wo se ope hindi haba mixture odi otodo na nom toto soma me na ye bia ha wadwen bia no ni nyina ebe free ho odofo saje phone number sini biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odofo se de bia misiso eka no mentwen ma yare no enwikiw endo so ansa no characteristic nupa yadi abedwa so a ye fe no Zahara mixture ene Zahara G capsules yadi ensuo no ananom capsules no ebo odofo bia enam yadi bi tise gonorrhea etete no esa ebo odofo bia boost immune system no amo hoden no asipi ene ye bra ye fe no hindi haba mixture ebo odofo bia malaria fever hanadwen ene Zahara man capsules ebo be ma bia mese ne mantamu ye bone samrane etwetwe no efre se bema we ontra one a emma egunani mase bema ye nupa yi Ghana ha ba bia to waduru bia ya to apete ho na odofo pebi na me sha obo se onumaduro na obeya adanse na abeka se characteristic eduro no eye adanse we wonya adanse bone eye adanse papa dabi o si okase obeware o nti ene ne to Akoma so ene o side ni uniform na ehye no ma wano nya de kakra uniform no so kan say o she uniform ni nti no o si say o echiri o si uniform na ehye no enka nsemba savasa echiri efi okay you echiri efi agina ho na me nko Asanska University College of Design and Technology say ope adesua mu a ye no fashion designer ubenya degree diploma and a certificate aka wadwuma usua no eho jewelry design and technology product design and entrepreneurship and a digital media and communication design yes and bibia wo ye bia wonim ye dada kra akosua de kakra efaka ho na gi certificate obi ba ho no be ye adwuma no certificate na eno nko ano ema no arekekere ema no se waba baby papa July ya kakakra mabusumi yakọ na wie ye omo ye admissions enti from number 0540 124400 nako Asanska University College of Design and Technology nako certificate efaka we adwuma na usua no ehu ye ko Dank Herbal Complex Center me say enam yare wade upe baby obetu ase a eno ane Dank Herbal Complex eho omo ofidie papa
ye di be hwemehu aboa poten a wobetena ni padua ni mu no mapehu eduro e de ama na etu ase syphilis gonorrhea ene de ka won nyina Kodang Herbal Complex Limited na ontu ase emfama omu wokmase pechi number 2 omu ben City Life Hybrid School ehwa e na omu wo fra omu e wo 0266 593030 na Dank Herbal Complex omuntu wonnamu yarewa ase nyina emfa emau from biom enso was 0244 017556 Dank Herbal Complex Limited ombetu ase ennamu yarewa ase nyina ede amount Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder omoni yen ababa bedi enkomo dada nanso ye ka cha se ope atadwe a enya fe na wo beto ekwa horo ho besagu anum bere na wa pra kire niama na to agu no nso ena ye nipadua ni mu adwuma yie paa de a na wakwa akwape atadwe a yaye ni powder yaye ni esam ni edi agu sachet mu fefefe no an se wanya hunsi ohie emu dide kakra na wasa kakra de agu mo se anopapa na wadi na wonya pa no ana odi aboso kan ti se koko no ana se kan ti se hausa koko na di na oho ento eboa o digestive system ni eyie o sugar level and o blood pressure no so esiesie no e ma ne da baby a wo se eda pepepe e de maw Kumasi a baby a pebia obenye bia to Cape Coast Eastern Central Western baby a Coffee Organic Tiger Nut Powder ebi e wo honnom fra omo e wo 0200 777277 and 050-540-8862 Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder kopebi na edi na enyawo aduane enso enka ho ni akọ Good Morning Herbal Mixture Good Morning Herbal Mixture and also eye edura etu enyarewa nyina ase edemaw wonam duane nyina fruit su kopem na ase yare bia yawo pains ene sciatica usisi ene oto ase yare a eteti nipa enebre mu no ko Good Morning kope Good Morning Herbal Mixture ni bi to na enom oba ubu nsa emaye ena ni yie mu no nso bosome no ededededem bosome akwebeba yesa bosome miensa ena yechi ansa na ababiom a kope Good Morning Herbal Mixture nenom na oho ento Fred Dr. 3 days I was 0246 594117 0246 594117 na kope Good Morning Herbal Mixture ni bi eto omo wo first over the counter ukọ atasen kwanta ubenye bi ato ewo ho honorable sakode o atobiase market ubenye bi ato ewo ho Mr. Kwaku Drugstore or New Edubiase ubenye bi ato Mr. JB Drugstore ono so ofum so ubenye bi ato ena Francis Mensa Herbal Shop ono so ewo Edubiase ukọ ho no ma eno so ubenye bi ato yen sign brush studio na ye ni Deborah Embra embedi enkomo Deborah enti udi scan man wie ya waka che ne say ukromu busum say o twawedi no enti onfa usika ema no ena osiden ose mikrom busum ne wo tumi a ana wan twiska na amfa mama okay na ede na otimi hu say ono ni twimi ma sana okai yo na ehimfa na wo send scan no ede koye wo send scan de koma ni pakro na echire no so hwe ya o twawedi no o friend pakro no so nkomo ben na one odi ye ah o ka che mi say san wotie na ni suban anu okay san o de bi o ma obi senis gasi ne so e ma ni sen e twanfe ma ne back san na de bi a o ye enti me de no o sen ne ma no na okogina ba bi na o ye o so ye o chen every one no phone no so ma no okay na ni pakro no edin ben na ye de send o soja man edin be na o de send o phone so betimi ahwa amaye na yen hwa de na yen confirm edin na executive producer mo so nyaye no na yen koma ye ne boy ye no yen bo na etiefo muntie na enne voice note or sign send ma Deborah enro to ayampia wie ye no anopei wasan bodin ni ehwe ana hu okay into the number ni Xborn owusu e champon Xborn owusu e champon into wo send de no say di we ya ne coin number ni de yentimi emfa ntudwa but the din ode ma wo say o ye mobile money na ebeba no eno nie
Okay, you any J, you better was so near Quackoshe, said they producer so afraid you confirm me, so or try say, or send this cano. Sana, ya na ye di eno so eho enkomo. Na osi enra, o kasa wie na no pay, ono udi nkomo na esboni, yenkwa esboni ho kakra. Ono so se den. Enra, ano asian. Ewo me 30 million ti ena mi kokun obi ba ato atwene. No nim soja ni wo baabia woni so nim mi baabia enti no enkune ntontwene wase nje sa ska we enti na mi kokun obi ba ato atwene okay sana ka kire yo na soja ni time na oba ukrom ho no no oni udi nkomo ena osan ba kumase enti na fe na mo kita hodie ni nyina ye kumase ene eyi amanso na wo waba enti wo wudi ni hia ye no busumi mu a osi obeware wo kochia wo maame within 1 month ni mu no otu ni bottom say bia me girlfriend ni daje 50 cedi na o de maame se me fan ko maame e na o maame ba ni so 50 cedi say 50 cedi ni so wo sa age ne back se me fan no na on fan for plug yanko wo ko be bi nti o ba o de be maame na de akoma mba no ansa anfa maame bi enti wo bosumi ni mu ni nyina no 50 cedis e na o de ma ena o sign by no 2 tonga 2 tonga na okono kra man so kes ka no kra ye oka ye oka me ana mfane wa na sign fa ka enti okono ansin wuchim say bra yi onko yie because sabi o be ma ope oba de sa o sign ka o ma bibi kakra na hu say bra yo ope me ampara 50 cedis no okono ma akra round ho anka say bra yo frame kra me mfa biem o ka kire me say ane ye friends and abanya ntia omokai enti mantis no mutia omoka enti mantis ni yanso enti mantis ne so a obema miska sa no katre na tochim na wo ni di nkomo ma ne hu say wo ye adwuma be ma me bi sakransa na mene chana fo bi na ye adwuma wo tontokrom okay na me weska wo me fo na so China for no mututu gold na de ombo ye garamse China for no me gala no na wo ye cooker aha wo ye cook cooker ne ye de aduane si so no o sere me tra wade ye nka cooker why cooker ne de si wona ye de aduane si so no wo de na wo ye cook ana e me fra chef oh ye chef Debbie it's wo ye cook na na aduane ma China for no nti no ma uska okay nti na woska wo hu no ohun so woska o ma ni hu so woska oh na me mani mami hu so woska ba na me kan say edan na ma me pe ni container na me kan so mpe mami nti no ka che na dan for bi say me woska ska sha me ho pa no obi di nkomo na kan na ote ya na se na ote obi na dan for na okope 15 years ska ne man se sie ya me kan na asem Osborne wono an kan menti asio Osborne na wunim ne dada minim no ewe he na minim no wo bantama omoton sport bi wo ho no moton ensa enti ho na o si wo ho na dam for pa ne sa boy no enti Osborne no na wunim no dada enti wo be hia ana soja ni ya na do ko kire na odi hu no soja ni na de me ko enti na odi na wunim no soja enam soja ni so na ma odi hu Osborne oh okay e na o ka kire Osborne say Esborne o ka kire ne say uska e show ho enti entwi wundi sa na o ka kire no na ono so ka kire me say oswo soja ni say me weska na me say me niska okay yo enti ya try say ye ne nipa kro ya ska no kosi no phone so no ebo nkomo na ye pese ye tiefuo tie kakra sa ye ready a ye bebo sa enkomo no na etiefuo ehu nipa kro na ska no kosi no so no ayampia ono otoma ayen say ekwan kro ska no ebesi no so ansana enkomo a ex military man ono so any yen e boss enkomo no oni voice note or sending ye e de ma double ray ni nyina ba ye ready na ya boss enkomo ni nyina e de atremo na afen so producer enkomo no so di wo 4 billion central military from omo command ho no
ono so di nkomo ne epese ehu san para tachi na ne san name ye de tachi aha ni di nyina ye de Wasi a friend da mo de won ye Kwame nti Kwame ne no boy ni tachi no nkwa no boy Kwame tachi na wo de onim se ye de frɛ no aha eti producer so di nkomo ehwe ne epese ehu san para se uniform ye hye ye nua ba me won ko fake ye e no de ko tontokrom wo so okopata ntokwa e no kwanya oba e no watwi na di wo nanum watwi na di wo na akosua ho watwi na di so wo na motuom ye be hye sa nkomo ni nyina ade ama mpa cha ye ready anoma maka achem na enya anya ready de ye ko 3p garlic mixture ho e na garlic a ye de agutuam na etu enyarewa ase ubenya bi ato anom ama oho ato 3p garlic mixture a boost to immune system no o menses emba yi a na wape bi anom se oti yaw e wo menses echi ana wo menstruate na mu no e no so oti yaw a yesrew pe bi na tonenom wa yekese abroso a pe 3p garlic mixture na enom asthma esiesie no ema asthma no entime ma ema wo brebebre kwana kope 3p garlic mixture ni bi enom okọ pharmacy ahodo a etwam ehie nyina obenya bi ato dani herbal misty herbal colinac herbal apidang ena angelus ubenya bi ato na free work natural e was 0248 928824 and 0201 000021 kai say 3p garlic mixture e woto a ebom enti ukọ na de de bema no eto ano emwa na won say obi ya betwa wadi sanya ex military man ni we twa ye nua ba Deborah edi no emo obi entwa wo endi ni e call grow fine herbal tonic and also so wenumato na wuntimi endidi na onsa eno nan eye otititi wuntimi enna obesori anopa na honam yina eye omre wayare unhu de ekoso wo ni padua ni ma ubu nsa na emayie menses no so enne ba agisa afida asa na asen abaketo abia yesrope kope grow fine herbal tonic na eno vitamins ahodo abuama nipa enyini yie ema nipa nya ahoden no ebi ewom ubenya bi ewo colinac herbal ato smart herbal ubenya bi ato Freddy Men's herbal ubenya bi ato apidank enso ukọ hono ma ubenya bi ato sa upedodo etu ana upe consultation bi nso a ko digital herbal clinic omo Kumase omo ben Bank of Africa eye Kumase amokom runabout ubenya bi ato ewo ho fra omo number 0244 596532 grow fine makes you grow fine ko ne kope bi eto afe ye ko agbozo herbal clinic e honso okwa omo afidie ene machines ahodo a ede ye hwe nipadua ni mu ne ehu yare a e how potin no mu wi a omape ho edro ede amaw okwa omo hwe typhoid fever junso mo e how bia fa ko agbozo herbal clinic enam yarewa ahodo nyina ko agbozo herbal clinic afe su sisi e ya oya obema ne entimi engina so ye why 2 seconds 1 second mana enam nsam enkoye emawa ko agbozo herbal clinic na omo ensaw yare omo Kumase de chemso omo ni old insurance junction na na edi enhwani mu frɛ omo ewo 053 417752 na Accra Kwashiman 0241 750282 eye agbozo herbal clinic na Kopoza Travel and Tour Company Limited enne nkofo de akwantuo etwi nkofo ene ye nua bai akwantuo ena ono ane boyfriend soja ni be patantokwa ewo tontokrom sa asem ne me kai pa tontokrom ene asanko mines entokwa bi esiye kono ko patantokwa na okopa girlfriend 1 month pe osi obeware no odne ko Germany wetwi nadi ko Poza Travel and Tour Company Limited ho na omofa wo entu kwan oba kwantuo sam de how ene amane bia enim domestic and international ticketing fra wo na omudi ho dwuma enfama wo pese otu kwan ko ba bi na hotel la akoda kra wonya bi na Poza Travel and Tour Company Limited ombedi ho dwuma e de ama obedru ho no na ye book hotel e de ato ho e de ama omo Kumase first floor Amenase house ewo Matthias Junction Swami magazine ehwa ena omo san wo KJT first floor Barbers Shopping Center Morocco Adeshiman Frepoza Travel and Tour Company Limited ewo 020 521 5495 ena 050425 6360
na yakwa akowie ewo Charismatic Ventures yenua bema eben ene yen abedi enkomo awie enti yen ka ne bebre kope Zahara Herbal Products ni bi eto na entu yarease nyina emfa ema framo ewo 0246 348334 0248569335 na kope Dedel Spices na faye weduane na enkoyie emfama omo wode ede jollof omo wode ede stew omo curry wo ho omo nutmeg ewo ho Dedel Spices o say ye taste day inside for omo 0531105545 enkoma enne ye di ewo Akoma mu ensem ye nua ba Deborah na ex military man akope no no watwi na di okope ne de na mpara ye soja ni ye nkoma ye di ye ewo military command no sa na ete na ode na sema ba ye di enkomo ewo ho nti ye betie ne nkomo kakra oni ye nua ba no eboye na ye wi ane atoa so studio B na ye ntie enkomo a ye bekoso ewo ho ebra oni ye nua ba no edi enkomo so nti asia tuwai bona mabodia ana me dia seno so nti asia sen ti obi abodia da seno wa so nti asia meyo nti asia sina manfi ana na meto etrese me dia seno ina me mabodia so me say first can say mo so first can scan yo wan be yan film boto ana wan be find film me honum also wan be find film me honum necessary wo complaining na chere enyo na ade bae wan kan che me si ani okontu o ha o de me beko ana me si o so o de me beko de a eni me pesika na o de mako esa na me kan ena wo ye say you what na wo ade chi ina ojina me so say me send scan ma scan nso enso ena so me send ma na me pede aka me ara me si na me nti me nya nkobia ade no so me ka kire on nti se wo kwaje obi busia mpo enne na ade chi no say scan ko ma ya mfa ma de ma me a mfa na de ma na enne wo mfa ma na o ye kromfo wo mfa ma na o ye kromfo dientira na se maka se metukwa na me se nya ntubia ma na me discount ma wonne ade ati na me se nya ntubia fa ma de ma me o si scanner kodi obi nchan nti ni ba konfa woni je kromfo o ya wi pa o nya wi a ade ntina scanner kodi obi ho no mo no o nka je ni ba kwa ni se o di ni sika nti fa ni sika ma me na me fa na ade ma ade nti won ti bi akwa je ni ba kwa ni se on fa scanner ma so ni se wa dis scanner di ni nti anka wona ndi scanner anka won kan che ni se nipa ni se wanya mba ha bi mu nti fa ni sika ma no enye no anu yes simple wonti mi ngwa dis scanner na scanner ho ka si scanner ni wa na obo na se de mabodua se wanti ase de mabodua ma ade ate wanti ase de mmesi mabodua ma ade ate se wonni ma ana na wo de wo ka bia ka wa busuafo wonni ma wo ka akaka wa busuafo bia busuafo eni o me boni e so na ko ka wo mo wonti ase ya bia me ka cho se bia na me bodua aha sa hu bodua sa waji misika de ache so na me se o fa misika na me na o so de mbe ko baby na anya anko I'm the family scam also on farm. This is a crumb for because so one the fine film button. So far just one the fine film button. And now one then day. We may know any problem, maybe a chinabino. Now be hear me. And also be hear me more, but not minimo. And as an abiqua won't minga. Ya meme wakachira wano nusikane di wenyi sikabia o so ya we enyi sikabia onsabeka na chiri asem na china asem na yenyi na yenhwe opa asem ya makachira no mimi he sikadi ayade iwi asipa
mate enti usika no e de e be refund this kana no why e be send this kana man back na we feel go supposed to say me here sika dia ya de ana me dada o right you mate whether me be friend man no why enti wey eye enkomo a eye nua ba Deborah one papa yi tachi o se friend say kwami tachi nko ana onim we hu okay one no eboye sa ha we hu na chi say oye twa na di nti onfa ne sika ema no enkomo a one no eboye enie na bebie sika no ekoye no Esbon e champon ono so enida ye friend no o se ye friend no kwami na musumuntie nkomo a ono ayampia ono so toye yenti ono so ne nkomo ne kakra mini abema eskabesi uso ma ho ya mejimusu me ba cha ho ye de pa cha ne ho ye para mo so yesu adome so ho ye pa oba bia ba me ha me kasa fi Akoma FM ha o se odisketi be ma ne ofu no so se den de koma tachi sojani bi me pa cha eni die kwaso unim tachi o ye sojani me pa cha afimi a o kan abaya no ape me ne medi ho komo okay ona me ka ten se ai o ni pa kura o kan no ba me mu no na enye nipa na America na je se mesme hu oba no na mesme ye de ni hu se no ho fe but obi na de na ma na ye de e ma me so ati ase obi na de na ma na ma me mi de number dia okofa fit me free na de brem na me de mi de share me kun na me de mi use nti o ka so bi se ni skanti so na me de me magic salo e na me de ama no sara me tie me pa cho ornament ase ye o na ma na e de na tachi nya ya o de ma Deborah yi e ma o discuss e to phone so de ma e ho na ai se twitwima so kakra wada so tip no nya media tip na nya media obi dia na mi pacha o ye mobile money vendor me pacha me nya vendor but o discount dia de to chip ya o use so me pacha sanity enti tachini nsa ye den e kan sa sika no me pacha on the MTN with me na baby o say o bo you know ya me e o baby foforo o bo code na o bo your friends star 170 na wa bo obo cut out na ono jira baby a mobile money bia betia ye den eyi ama no na wa bo code na to yi sta ka na tie enti wonnim no me sre me simi baby nim na kasa wonnim tachi no na wo so spray wo koyo ka cha se fa channel na tachi sa na oti Deborah ane o so wonnim no me pato me sim me nim yo ka se wonnim ne fa me ga no na me nim no am so ne ho ya me fe me bacho eja wada ye fa mahama e pato me din ni mahama me din no o pa mo no dia o ana obosa ye fa mahama yi o hwe na ye mahama na o pacho ye won me nim no o de ma ko hoda o de wako e wo hefa e wo ye fencing bantima ye fa na bia ba a wo tonsa o mahama ne tonsa me ko e no mo tonsa no de me ko no se na damfo no okay na eja pacho won fa mahama na wada ba wo fa de na pacho me de me o se me pa me tonam wa ka sa tonam se na tonsa me tonsa okay na me se me hu say tachi ya ye kana sami oye de no nya sa wo number no ka say obi first can to so ma na kwagina baabi na ogbo star 170 hash na onya cash out na onyi ska no e ho na mementi asset oni ni linkage bia na sa nyonkofa bia na eye den na sankita hudie na ba mu na keni padi etimi shi obi no aboa no keke eno so wa na o so den wo shi obi no aboa ne keke enti ode wo number ni ma obi unnim no wakwan bia so na ye den onya wo sa number no e no ma ye 3500 to so na okwagina baabi no ka cha o say kwam ye mama obi de 3500 ato so nti no me kwaya cash out na minjiska no eye den me pa cha o me see media ni say o tun me mo no say obi discuss so no so ama no me de me ngina mi ma no sa no ka tem ni obi adini bia ka e ti say ibi say ala say media ni say maboa no o de ni say waboa no
na oji scan wie no nte ne nka biem beta to me nte ne nka biem na unim se oye sojani na oye sojani na unim se na oye sojani beta to ni so sojani ana ni so oye sojani ba Kwame yes enti media minimo enti wa wo hwe nyame enum no krapa se no krapa na woka ena wie Kwame yes mi fam so mi timo me say wa wo hwe nyame enum pa se no krapa na woka kire yen eni omo mu tie ye na wie na me ka kire mu no krapa no so ni be bia mahama ne te ade na monko be bia mahama no wo no na yo to e ba enti enko e be ya obi be bia wo no yo do ohun na te mi a obi se ono ana te enyem ya enche bia Kwame no so ne picture nie Kwame the good Samaritan Kwame the good momo vendor momo Samaritan already on the name and not the number say man call for say oh upo bi mo discard to phone so a o dey me number ni available enti fa to me phone so e fa ba me ono Kwame no ex-born a champion ono wonie enra nkomo ne ye boy no so onim tachi wo ba bia ono ani so onam wa ne friend say me mo bi discard to phone so na wa send the amount enkomo ne ye boy wie ye ni na enwumbre na ena osan Sunday voice note edema double and also mama ye ntie enkomo a o Sunday edema ye nua ba enra ye ntie eno so asema me ka radio ni so no sawa ntie ni ya afina me bebo nchirimu yi wona me no kasa no minimu ena nipa na oma obisani iska besim so no minim mu bia me de ne se me boa obi na minim o na obo me message o asase so ni ma o na obo message timi de me hu number no me hu so obi abo message me he oba no ho fe ena me no o chat me hu ze ho fe tu na ade wa asem betu manim sese ni ansa kwa na me o twuma aduna si bibi so me ho na me fe ena me mpese so be se obi ba ba ma o ka zo kubo ni bia na me se me mpese o be se obi ba sa aduna e hye mitrim me mpese o be se obi ba wadi ubone kwampu na 30 million untumi fe nku obi ba mfuru no 30 million nyeska bia na 50 million aka na ko de ma ono ka o de kwa akoso no so fa je na ye ne fa ya oni o ma bia o bia na enkoso ma sa na me ka kire o enye se minim nipa no me je se me mpeso be kwa akoya asem ti na ma me jitum se minim nipa no o anim minim nipa no minim obia nti so pe asem no bibia emfreme emmo me message me de nka papa na nka meyo na nka wayi wa adwena free so na nka wa bo obra se akurapa na odini musuo ko ne ba because nipa ho kra ye de esai obi abrabo so unima sa na me kire o me ene afi na me kan ko na kire o kra me no kasa kra me nimo nti so won ti ase a so fa ko ba bia be ko bia wai esro yo enti ex-born a champion aka Kwame the good Samaritan oni ye bon komo awia ni wie se tachi onim no wo ba bia on de oni nam ena ode ne number 7 man call se fiska to me phone so wo hia na ma send ama ono so na edwuma oti krom ha wo ye no enwumre no ena osan ye sa voice note we edema Deborah so 3000 de enye ska bia into onjai manenka enya esbon enye ska bia twa Deborah sika ma ne nanka ende oye good Samaritan ya ode o number se chichei oye beautiful lady ti sesa ne akai no ho efe enti chane 3000 no fantene kaso eno so eno no na yenkwa executive producer ho biom na oni military commander wo Kumasi ha edi nkomo ne yepese ehu ampara se abrantie ya Kwame tachi so ye sojani sa fe na wo beko oda ho wom yembisa no ono so di nkomo no de omo so ka kire no bila Aunty Bea ye na enkomo ne kosi se wo nkomo wo ne enia ba me yampa se oye sojani a enokre oye sojani okay na oye sojani a owura mu ncheye okay nti se wi obi a wo sojamu a wo hwe sabre ya hwe na homa na ebo no kra sojani bia anim ehu sene a ote oye sojani afa ni afa no nti onyammo ahoma onu lance kra okay nti oye from private soldier
private soldier na department o woni ye fire enye kumasi ha no oh enkran eno okay o fire department okay yom free bi SNT FNT SNT eno mo say de ne eno ye supply and transport okay e wo soldier mu okay enti ho na brantie no enti afa ne nka soldier adwuma no o sha ase ne nka nyame na adoma bi amfie mienu bi edi ani ne nka wi obenya homa bi ato na betiri so ese wa sha ase ese afa de okeka ko nanim okay na wo hwe bra ne maame mo abre ne papa abre onuanom ne abusua abre ne wura mu abedru sa abre wo yanka nice boy sa brantie oda TV so ehwe ni ne nka ba mu ani ada fom na obobra pa na de nyina ko man ka da chi bi betuma be ye CEO commanding officer anase bibi no hwe de odi asha brabo ase na we ni reporter omosi omati ana no mati ne ho se abrantie nya abaye oti henku no de sad na ye no sa wo de aye nkofuo pi ento no anka so hu sa asem wo no ho no won person ba gidi mboni ama soja nti ono anka se wajai soja djuma ono adwane ti so maami ni mu a ka kire no onye soja ni ba no onye soja ni bio okay wajai adjuma apart from maami na obi a ohwe ni bia so soja fo anfo mu nsem ma abonten okay enka bia enka da pepam si ahwe no we ye sure pa say military ahwe branti akira kwan okay because se wujai adjuma wujai soja u pass out no uniform na shano nyodia ya ban dia okay ye nya recruit tu enne yes yes afa wo soja mu atade a wo hye waduane a wudi ene bibia ya ban asem enti atade no ne kapre nim enti wajai a untimi fa atade nam so ye soja ni okay enti onam ze sia no onam kaza soja form mu nsem ma abontin but ujidi say na me ye sure say soja hwehwe no okay enti so ma mi ni ma me ka kire ne ba no abra a wo bo no na chi ma no de nsa betumiti no wasu atwa jaaju wa branch no amfa brapa na o se oba bi so frɛ ye sɛ odi bi aye no status ebe friends si ya na okay abaya den di branch di aye no ene so wontwen na ye nwie ye okay je beto aso ne yo ene na ye to aso na ansa na nana ye benya oba no no wato aso no ye de number no atudwa wa wonim so papai they say the yanka so ye sojani wa wonim no tachi ya oda ye screen yi so o se o Nigeria ne number no ye bomu onfa ya friend fitie nra bepema no pay ya ye de ewie ya ye de abetena he number no onfa but ye nim say eye dan ya obi nim no kwa mi tachi e na woda ade so abrante young man e na oda so yi wa wonim no baby a wo bia military command say onye sojani etu hu so hye uniform wey na o de bepew o de behunahuna o de beye bibia bebia mo bia ma police fo enche no bebia wo behu ni bia o hye uniform na o de ye tutrasem o de bepew ana se o de bedu dwirim se de o de ye nua ba yi dwirimi eti begidi se tontokrom ho na o koye no krampo no that time kra no onye police ni because asem na si ye enche ye bia na onye sojani e na o de na danfo ni hye uniform a omodo koye de omodo ekoye ye no ewo ho no ye number no e 0243 114497 0243 114497 03224 98035 na woni ye ndi nkoma wo asem ya ye kan hu sabio obi hye uniform na ode bepewa ma wani na ho na wo nkodi uniform no enye hwe. Hello, good afternoon. What was your name? What say? What was you? What I am quite him. Ye chani tie ya ko ko ni am quite him. Was it the enemy January? And January ma. Let me January. You. What was it? What fa? I'm going to come there after over him. And he said you could very sure papa. So, we're getting wanted to take room. No, but him. That's why we're going to get of a water. And we are Korea. I'm not sure. There was a woman of our men. And she no yada so of fire. Hello, good afternoon. Hello, ma. Good afternoon. Afternoon. Pacho dini baby akasefi. And that on the evangelist Kofi Odu. Evangelist Pacho yeti. Pacho free kumase ebuon intribuon. Me Pacho yeti. Pacho ababawa no. Aha. Tere mimi ni akase no me mane studio ho. Pacho say. Mimi ni ababawa na ka member be fa na studio ho. Adai.
Mami na baba wa wotumi abre aye adwuma sika to baabi. No be ma be pew. Be mo be pew no no anga sakontumi ma o even 1 million. Na wa we oba be ma no so be wale na onimu nyansa no be ma no o mpe da ma oba won che ko no me ta je ka petrol sika. It's what I said the petrol sika no. I would open a dance for no kase na dance for say ge we can get so far what you so mo be chu. On be chu adi. Yeah, that's the young him. Hello, good afternoon. Wait, me engineer. So your number now is 0243 114497. Good afternoon. Good afternoon, Obama. Me pacho didi baby akasefi. Obama, me am dini the friend na Nadia de me kasefi. Na Nadia de pacho yeti o. What dia de why? Me da say. Ohoni ma niema. Me da say yeti o. Say the mini American Obama what you know. 777 na dini ni sha. Ai, na mi ayi wa do mo bo blenya kakra butum. Amo ba bema. Ada be dada. Amo kwa kutu ba bi etusi. Hwe mo mama ni na o, e ma no mo mama ni na me ma na ye ni aba no. Ya sam ni different. Okay. Adi e trading for ni here ni o, enye odo no. Ti go hu ifa. Ya te na Nadia de. E no so nkoma o de abrayen. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me pacho di baby akasefi. The pacho friend na Samson because the free man council. Samson pacho yeti o. The pacho the guy ni en wa nyan die. Ana ebi kwanya ye penifo no efa so recruit line enye. Eduma no ya ye ni jinwa bi time ye eduma no. Madam. Yeah, famo. Me di tisa eduma no pa ma to ma eso mo fa. Unni political idea to be a what you call for politics ma madam yen fa. Yeah, that's yeah, that's Seminia. Hello, good afternoon. Good afternoon, Nana. If I told you, baby, I'll casefi. What for quite any man, someone from Kofiase, no tank. What for quite a patch of you? Nana, I read your mammy more new to Nabaso, any Jumedia Mudina, a champ of reference, Mammy Chanipa. Nana, me say, you are bound, me say, our dinner no all pay all free. And now I say, Bia, we shall 400 Wariana, and also Wali Sujaniana, and Uncle for Sujania down for. Nana will put them with your future self, the money memina. So, and it will be an agent when you will be an agent for the Crabia. We try to talk on your small Buniquasia. So, it's you or Bana, so you're going down and a Ganano. As for partners, one real. You without Nana. Yadasi, Papa. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pacho dini baby akasefi. Pacho from James. James in Coco, yeti o. That's right. In fact, you mean by Semende, Emia. Papa. Na Janso, or in the Kumini. Oh, so free Zebilla. Me pacho. Na Papana, or ye again is Sunday, Wanyadi. As you say, what Nabra, disaster among Pansman. And our disaster aspect, sub fire and cut amount from 2 quina. What ma Isana Tadania cry. And your person, only I'm mentioning to you. I say, I channel. Should be a channel near channel 0243 114497. Good afternoon. Good afternoon, my 1937. Pacho Yetio. Another Adam Pioneer, and Namno. I Yadima. They couldn't say a problem. Improve. You, Pacho Yetio. It's a mechanic. Car Crophone and Sandy. I say a tune. You. Not Emra. Anyone is only as that. Okay. Now, that's what the country said. Some I almost press the food, so I already know my business. I only pay coffee. Yes, 1937 Pachoya das Papa 0243 114497. Hello, good afternoon. Hello. I saw that I am calling you Pachoya. Yes, I don't see how you pay. I am calling him the
Yeah, I what about the why? Yo, patch you. Yo. Na, Emma, Omboko said to Modisa. Emano. Sao, you choose this year, man. said you in Casa. Ah, I'm not going to say. One man and Pastor man open one, Aha. See a career promo, I won't tell. See a man see now promo, I won't tell. If I don't have captain to me, not only to come, not open, what you want tell. Oh, What is it? That's what some and woman got some more moving around. Everything crabba, everything everything crabba. I won't know about the woman. What is it? Every chemical soil of the then I will have so that nothing or be none of the most second. Yeah, that's about hello, good afternoon. Wait to me, engine, so now home I know I train. Deborah, say, pa, a day now walk, a dear check, touchy, baby, or maybe. Hello, last caller. That's a good evening. Hey, good afternoon, no. I don't know, I don't call him. The video you will be anti Piano corner. It's also so I am somebody. Also, why am I somebody? Somebody. Okay. Say me why I think that in Bambi. One year back, I was a Benica. No, I won't swim and I was playing also. There are some I because I what the fool I go come. As I was second, what to come with us, I don't know if it's what do you do? In part, one and up of Nadi. You know, what to the king. About was in my number. It is how we know. You know, about the time me and the hand make us see and the minimum can never be so. One giant test coming from. Hey, 3,850. Look, I saw make an engine. Matthias, yeah, this to me, the young people the tear boy, a price simple can okay. The Saka Tiano, the man done and Madam Jane and Bolivia. Oh, soon good. Obviously, Mamma, who says in by a camera, what you know me about born a camera. A better chance, you. Yeah, that's it. Yo, Deborah. Say, pa. Won't so be a cow, dear, none called dog. Assem. Ya beboa ya femu de na baby atachi wo ye ni so mo hwe no mo mutie ye no mehunu no baby atachi wo bia no ya beboa me ayahwehwe no na wan ka se de adesua pa na wo sua free sa de we mu ebi si biem because wa na so to baby na wo hwe wo hu na o de uniform abeda da o ani o na me dream na o de beda da me nya hwe me de besua nyansa no de besua nyansa enti obi tie wo mu krom ho no ma o ta ba ho pa o hwe uniform no de ba ho pa me nta wo mu onu mu kwa na me ohu omu aw yo ye nya ba na osua na de afrim sa wo so tie yen a wo o yo ba ma wani na ho wati me nim sa bedwafo ba betu ye nyina yefo na me de kakra me ka no aya me ye mpre say ye pe boy ye pe kunu na so wa ma wani anna wa me nua ba onyini ye me nua ketewa no e na soldier man we do uniform e de akoye ni sei enye 3,850 Ghana cedis we twinedi wase etu no tonga so de aka ho e da wanim baby awo bia ye nim sa wo hwe yen because woni ni san be chate anope wo san fa kona live bi nka san ne ba be chat ni nyina ye hu because obi aka cha so asem no ye ka wa ha ye di wa ha baby awo bia no penisika ne fama no nti sa osoro asase odawa enyim ye be kwa Sandy's beauty parlor ho abra ye ni aba Debbie sorry no na ye kwa Sandy's beauty parlor o pe baby na ye siesie ho ama ho ayefe na wanim adaso wa ye uti enso ade amawa ko Sandy's beauty parlor na o siesie ho na efa ko baby a okọ makeup oye wig oye tiri na wa ye ni nyina ade amawa Fresh Sandra e was 0242
747637 0242 747637 Sandy's Beauty Parlor ewo Kumasi Askwahe ya omo ben social hotel ehwa na omo ewo na Sandra onsiesie wo ho na yenko yanim ensam hapa chese yenua ba na sem no areho but minim se yenyina yesua de edi efrimu na yenko reverencia apai life for na enne ontu ema na ye ba no ontu yefo emema na omo hye uniform omo de nanam krotia ne Kumasi enkran takrade Cape Coast krofimfin no so omo de uniform no so eye nkofo bukata no sia pacho to omo fuma ye wai na abere akra ho se ya asemo say kakra me pesa me kana say aware enye miriketu ani ahwede odi kan so atase na yewo emani bi wo ho a ya fa na saa do no edoso wa fa na saa okay be ma na wakohia no nka be ma de etwase wo de wonsa eye adwuma be ma eye wasede se wo na wo hwe oba because onyankopon bo nipa no be ma erade ka kire ne se ye adwuma fa wonsa ye adwuma so but wo hwe edemema bana I say adwene na omodenam wo ye nua be ma tachia be ma kama sei na me no enen masua niema bibre because na picture da so no unu be ma bia ne moma aha amoa asa no a na just adwen bone nko picture to bio na mere se na moa ne moma ha no me moma straight reverend say baby amoa ebubu eguso adwene bone nko a bubu mako 5 e say dey to just a book me wo share reverend see ni wa dey wo so mo ebubu eguso ana ani obia wo ha bia o tesare ye ma no suspect this said never ho na otutu ye be ma no suspect because enkoyi so atiase na wo be ma twase wo de won sa ye adwuma na wo mo ebubu eguso wo hia oba na wo hia na wo so pene de obia ne uni problem bia wo wasede se wo na wo hwe oba no wo hia no ma me 150 or the amount or the top petrol akopeda ya ma oba akro ye my god na nka be ma papa na wo hia oba na wo dono a esese wo na top petrol gu ka mu de oba na na kopeda ma no yes so sama me another 150 or the amount also wo de car akọ bo obi obaji 2500 wo nyanti yusu wadwene se o pese o de oba na ye den etukwan na yemisa kwensa bi se enkofo a ode o mu tukwan no 150 etimi du tukwan ekoje queen ba mebisa no enkoye okay so atiase chese adwene bone no edoso okay anna eye sa yenua be ma na o se ye frɛ no kwame no Esbon kwame ye champon kwame no ono ne Esbon kwame ah no se ye frɛ no kwame so edin e wo no mobo ni ye Esbon e champon Esbon e champon kwame e champon okay so sa yenua be ma no oye criminal papa chase ono any we na di sa bone ni nyina okay so ntino de me pese me kana se wiase aniema bi o ha se nipa ntwa so a edua bode eto ntwada eno na last bi me kana o ha opanyi bi frɛ me wachire se aden na wo se sofo kasa edie benti na eni se me kasa because edua bobi a eni nyina so no enya adwuma we wo nyina so se ma de wade me nam ho sesi ye se wade nyerai na opai se me ye kromfo a edie benti na wasa meje ma me ho okay me ni so te de me kana se ya so atiase me nya kromfo etu pai se wade ayera emfa me ho se bi wiase ya wo no se tani ba yera e fa santini ho ben the road is already clear ana santini bayira efatani ho ben oni ni twaka so atiase etine niema ni bi wo ho a nipa ni bi wo ho omo na aye amaduabo bi wo ho a abo wo mu ene wo masefo so yo reverend yanko yanim na yehwe nyame ya adom akina awade ya adom a eye da eye memenda okay
me tenase ewu Kumasi Airport Runabout. Okay. Eye Kings College and Kings International School. Me ye counseling and consultation. Oba manimu a don't talk. Okay. O bano, the ode bano, na me ka kire wo. Se wa die bia yera na unhunu a oba me kire wo ba bi wo. Okay. Ohun nipa bi e wa kwantuo mu. Wote ne nka che so awu so ote ase oba me ka kire wo. Obre aso se aware ne kwan asi emu ato. Awade nam me so me kire wo ba bi a ho kan ni wo. Amo akohia no sa woni ba ma bi nete mo atena for long time enna meware ade eche ameware unhunu ni ekosie bra na ade bia wo na chi wade me wade a metime dia mawa movement a woni ba ma no be hia no so po onpo obekwa akoye ho ade medianko ya to yare bi e de amawo na wanum wiase nro nyina bia awade ama metumi aburu tumi nyina so okay ye kasa onyame onya adwuma ye me honom problems last stop okay me mendai me tenase ahwe nyame ma hyebrem ahwe nyame ma nkrabia awredi nyame ma star metime awredi wo star na ma hwe ade a wo ye beboa wo adwuma a wo ye beboa etime to nsafre obi bia se me menda nya nri na opese hu me enna na wo chena fresh a number yenkoye nim 0244 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Reverend Sia Tony Asamoah Boateng Apai Life. Right. The Reverend we say no me di one. Now they say was see me. No display. No shaking. No shaking. My God. You Bia Queen so ba betna se na ma throw question na Reverend Sia Apai Life throw man no. Me trauma no. Sa yem bia mo de nkofo tu kwan 15,000 Ghana cedis. Yetimi tu kwan dia say nka no ansa me kopa busia bi dia ma Queen no di me di hie bi etu kwan dia ma me. Na ansa na obetna se ye side fufuo party no hwim. Eye 10th of August 2024. Yes bra na yemba medi fufuo. Bibia bi enam bia bi ebeba se enkwan bia bi ebeba se. Untua sempo a untua kapre. Eye wayowa wasanka a odi frifie eba. Se untimi emfa mba me se Queen se oba odi beba na wabeton wo ho. Bra ne beto bi ne bedi fufuo ne be sa nkwan ni etwa ye cake ma ye nya ye 5th anniversary ye di 5 years no ye 5th anniversary cake no so bra na ye ntwa cake ni mu na ye nkominia adwoa Peggy ho Peggy Aunty Bea enkofo no mu blame girl yi ye blame ni saa yi enya odo asem Aunty Bea ansa na meba na asem papa so focus se teni ba yira en fa santi ai e fa santi ni ho pa saa because he said ye di we okay ebom isi antafo ni di we tafore nom aha afa na wa kesi su na mate ase enti sisu biem me say teni ba yira fa santine ho that's all si say ye di every tafore nom That's it. Phobia. Yeah, this on a chief. Oh, the chief. Oh, papa. They are telling by Ira. I see doctor so mo konfa no chi nyinara echia wo mawie okay ne dey ase the PCA e dey ama wo mo piafo pia pictures a me hwe wo phone so no okay ne nyina viewers description ti yentimi famba okay o ma ya de ankasa okay okay nyankopon se no mo so mo obo nipa adwuma doctors for na ye no nyame nhiro nurse ni mpo fa panie kura bebi owo bia enhia nka yo clinic theater ho sa ye do mase Aunty Bea girl no ye be blame no me kora no matoto abono fom wa ba de bia me kase se odon soma wa ana wonte the word love asia wo be kase bia oyejimifo ai mistake ni de aba but eba ye nyina de aye adisuade aye less na ma ye nyina sebi wonya Father Christmas ena nyi wo hu obi ya no tam ne sika no ye de ode man no
me kasansa no obi be ya de na ase kire wo ho odi kan ko chi ni twi nansa o se ba ko pe na ba ko de ete ni den ko asen obi ba ko te se do obi ari o be ten sa soja ni enti yan hwe ho no mo soja lafia what I say new fiti ya na o tam ni sika de man no and they said den kasa ni sika 6000 no en kan so en free man so nukuma sen kan so ni ba so o ka se wo cheche ana achede wonimu aduma che emfa say oyo obi oye giver kasa ni sika nka enso free home bedroom okay but because of say odono di kan ni ntino enu ntina ma oye sa de yemfa nhye yetirim yebeka se wagimi banti bi enye boni se bema wo ne na etwempena ana bema wo hu na wo dono no wo beye ne papa okay be kamia ko se krom hanom no se wo show love ana se odop kire obi a onim se wo ye chimifo what I say enti yesi obi asem ene ma obi so di gina etutu na na mo ye dia tu menue yi na obi tie mi a menye hwo se nipa kro no obeye biem na dia ye se mi kunu kra na mi osika Aunty Bea me de be bo ma ya sa da o oh Debbie ukunu de Debbie ukunu de Debbie ukunu de boa because enne no efie ye hu ese na ewuram efie hu papa mo ofie efie hu omo chiye wonam wura bem na kajata be chi na wi na kasika ne ka wa ye be ka se jata ne nipa boni ni nanso abrante we die the woman nebu oye odwan a o hye pataku nwoma ne tirimu ye sumankasa okay na Osborn no say Osborn no say na me kan ma ba be wi say ye mpanyimfo no ene Ghana akoye whom you know but not what you know ma no katikati am neti ameka say e bia na wo bi kura nim kasa sene me nanso esanse wan fa ne bibia nkosi press esanse nini ne sene busuafo ni sika ana wo mu ni aba opportunity bi wo ba bia ye fi abono Aunty enu na ekuye yo enu ena ekuye wey fambo no de pay wey then sinkania brand ye wey uniform called display uniform na Aunty Bea odisplay our pink lips na ye say na obeche fiata the mufti ene mi hu de obeye so the adwuma mu agent so me jiska peda na girlfriend evrasia ro fo baby pe adwuma yi ede ni moja to ama Ghana fo onya wonya na wodidi nsamfon na me no me kan me se ne nkwasua onhye de ye me ye so be kona ye wiemfo bi ba no no o ma me si baby na wo akakoka no me jidi so ma me kra na chege ni baby sawo me do nya me o de nche na nsamu si foma me so ma na che no e so o de ni ma me obi bia sika Mr. o de nka me se obi bia sika no bia na kira no kwan o ba kira no kwan me nim so ye techi o mo maka nyina o mba wo techi na mo diska na ba na sa Osborn ni de onhye yi ye se de nam ne so masinti due ni ba no Aunty Bea wonue o se de finish na wadani mobile money agent and this guy power na wo account no eye wo dia se de Ghana se ye shi na wonnim obi amemajoa na wa frem se obi de 3000 nwan he ho na kotwa ache foforo eno anu no na wo so wonnim nipa no asa ne 3500 na wo so akwa gina mobile money ra ho ala ka shata manipa ni oni ni mienu ene ye no wo hwe ye papa so ya be tro no nso aka ho na information na yetete ye no de okotwi ni di wo baabi honom no abaya no so wakasa echi abaya na okotwi ni di ye no wakasa ni information wa hanom na ye ya de ye mpese ye be ma obi ahu de ye onwe ye so Osborn so onim no Bantima High Street obroni ko na ho na wo hye no ye be chese ye tete okumase ase o ya assembly woman o e ba na me kai obroni street ni mu a e ho na ogina yo ye da se papa we ye Peggy enche bia no Queen e ba betna say na ono so ode ne nkobo ne na futuo e de ama emma enro kan ye megidi se nenso obesan esi so aya hwe level minim de bia basma meka me se chance bia ene erso emuaso ontimi kofa abrayi so ba chance kofa abroche etf konko kata so hwe na ya abroche bola no me de abroche ti akata so show level Queen ye hwe level also show level of course okay ma ya na ne ho ofenti ne ho afa na ho ofa ne nye obi anu dru ne ho okay oye low masa tachi kwami tachi oye low class kwa ma no meme tachi betimi abaye we ati debi on tibi kra
No, she bangles near good year to crash. You won't venture. You won't venture. Over Jimmy dear. Nke be yire pa want my best such town. Yeah, street senses. But emwa. Ni power. Also we are courteous. Okay. Yeah. Okay. Also we are very courteous. Okay. Techi. Onye courteous. Nipa. I was say o comport o respect wo. Na wo twe wo free niema ensem fatem. Sa wo ma wo decent relationship. And na wo call ye na wo niska. Na aka kire sa oba ne se. Ebi kura me ho chempe 5,000. Ka won sabe ka. Ebeka. And ka won sabe even oba kura wo ye decent. Ebi a wo bank. Ka sika kase kura wo ka obenya de ama. Because won no decent relationship. What you say? Okay. Akolai woni mo he. Ohu uniform ne tenten kase na ho fe no. Eya ne se obi abakrom ho. Won twusu obi ami no. Na ye twusu no. Kore ba bi opomade. Obekọ na ne den nim se de no waka na. Wode eyi bench konya tintin bi. Esi wona tables na nim no opomade. Akola we wode na sen kora na bo asa sika na. Ananmo. Me hu ne sa adepam ene man diska ye broni na juma na o se China for na no ye mama o na bi amount e twa nka 7 million 8 million na odi bi no odi bi atro na odi nya asa 35 o ma mi mpo enye sika so hunu abusua kora o mu free mu o eya abusua bibi wo ho a enke bia wo koka 15,000 ya wo do otimi de afro plane. Na queen you me for 15,000 kwabrichi. You can't. Okay. This is Dubai. 15,000. Oh yes. Okay. This is Dubai. Okay. And I take it never way say. What say? Take it no cry never. Na Dubai no ko so ko em. I know Dubai. I don't cry for Dubai. Dubai. So Dubai no. E bia na company. And a invitation. Okay. Abefa no po. And 15 no. So do chromo within 2 weeks kra na nyame ampatawa. Edibeyo. Edibeyo. Edi any pan kroboa. Nti omo amode akwantuo da dankofo no. Very bad. Okay. Vitation kwa for London kra no. Vitation £1,000. Wow. Enti sese Ghana scan £1,000. Wo ko Canada vitation e bi kura ye categories. E bi $2,000. Oh. Yes. And no kura no oje otikrom obi kura wanya adwuma. And so was member of vitation. I feel friend na oji scan na pass. Ti anhwe ye work I was to the wuseyi. Okay. Wuseyi 15,000. Any Germany. The passport. That's invitation cry €1,000. Fabra 15,000. Which in and sign a statement about one story. Passport will move. I don't say any passport. No, ni birth certificate in so. And then say Michelle Crophobi Kenya. Me who Crophobi Kenya will be able to go so do ba Canada. Oh, Toronto. Yeah. Yeah, na sorry so na che say. Ena Queen e kano so betu kwan ama wani na ho. E mo bi emfa 6 enda no 9 say odu 8 kwan na wan hwe ya odu kwa akodu Kenya no aka cho say o wo Canada ana say KJT Dubai no odu wa be si odu dru ho nwumra enche bia ye be sorry program no so na yemfa ye birthday wishes emfa enkoma adofo bia adom omo na erade e de afi ba ko aka omo emfie hu nana owusu ansa sasraku nana owusu ansa sasraku yeso na oye agogo man hene chiame agogo man hene chiame nana owusu ansa sasraku wei efri wodofo unuaba oba ubibia oso boa ne yie pa wo se ne esika twi kasa ebebuo ene ho nsem ne nyina nana owusu ansa sasraku wo ena wo kire no efri ekua sechiwa mununkum ono so asem bi ebesi wa agogo potem ho bia na Akoma FM oto ye nkra efri ehonom ekua sechiwa mununkum ose nana ansa sasraku o ma happy birthday ena Lydia Enkansa oye nurse ewo Mater Dei Hospital Lydia Enkansa oye nurse ewo Mater Dei Hospital
we nso efri wunua dofo gift bentel ono nso eye adwuma e wo Matade hospital o se yen we show happy birthday na we sanchia we de ekọ nana bribiba boatin ho nana bribiba boatin o ye CEO of Crystal Group of Companies o se ye hwedwumadie na se na e na wodi we fidie eto ho a wotie yen na o hwe yen nana bribiba boatin CEO of Crystal Group of Companies baby a wo bia no yenso ye to enkra hwonko ekra dwumadie no eye akoma mu nsam eba so adwoada ekopim efiade bia wo de wasam o ha ne wa mane ba ne ya solve e dia maw na ye solve no na ya akasa so ye suade afrim na ye tu ye hofo enne ye tu emafo obi ba bepewa ye se o ma weni na ho aware late nim ena early nim en wakasa me preme ho akọ obi kasa wo pewa ma weni enna ho hwehwe de chi yie na o sha che se obisa usika ne wo se wei oya baba betwedi ye nua mema na mo hye uniforms various uniforms say ye soldier dear police dear service dear any dear keka ho ni nyina ye se mo hye mo uniforms na aya mo susu fa intimidate e ma ne bi samo kopra mo no hu uniform na wa pe wunti no ye pa achew aya ma mo ntwi bi ni mu endi ti se dear ye nua wetwi obi edi ono awedwane efri military no emu no fra your number is 0530 507849 0530 507849 na oni yen endi enkomo na yesuensua de efri won komo na wo de ebebre yen no omo a mo hihye adwumadie e ma ye de ebre wo eye Nana Bila Kantanka Madam Faustina Dairy Spatus Kojosa akode Beluchi Nana Yaw enso ede ko Facebook TikTok Instagram ene de keka ho no enyina ena Emmanuel Kwame Vadi ono nso ene Mike yen ye sound ne ye bibia ima enso ene di ho dwuma ede ma yen Reverend Sia Apai Life Queen Sabi Peggy ena Papa J ena ye regular panel members ote omo enka Akoma FM ye okuma sia square ye ne shopping mall no ena edi ehwani mu mia metena dwumadie mu na midi ho chia me so ye frame me Beatrice Biogabra obetimi aframe me Aunty Bea me sorry na sports for no e the sports are e de ehwan breaking news ni nyina eheya e na obenya no enyi we fidie no emfri hanom ye da mo nyina amase